Following day, West Part must keep him mad. The following day, Anseko, Ganjan. No, man. Sisi, wena dala ngibona ukuthi right. Ngikupa ukale mulomo. Yena makamera bofuna ukusize ngathi. Yena wayemelaza namakhamera Bof angithi hayi bekazikiphi. Ikuphi kini ngoba uqamba manga. Uqamba manga wathi bakulobele endlini ekungase yakini. Wayenza kanjalo. Kini kuphi? Ngoba uhlala la. Wazenzeni sisi lo. Ukasha abantu wathi ifamily yakhe. Anyukubisi. Man. Sisi. Ngiyabakhiphela amalobolo bozibala ngethi. Wenze njani? Mara ngathi ukhombe ikuku angazi ukuthi ufaka kuphi. Mayisisa nazi nithi nifaka ukuthi ufaka kuphi swami. Ungafuni ukuthi le case lena kube into too much. Ngize lana angizelanga ukuzolwa. Ngize futhi nangenhlonipho. Siswami why wena ithi mabaceda ukukhiphela amalobolo kusasa kwakhona wavenisha and into engifuna ukubuza yona wawucambe amanga wathi sibukeni kukini ngoba thina si street journalists investigateile sathola ukuthi uhlala la nesex bekakupha umuntu omdala ngiyaxolisa maka mina ngithanda ukubuza into lewe engakhona ngiyaxolisa baba inkosi yasikamreni vele besingena engakho umdisa wena yini into enza ukuthi umthande usisi hey ithi mangimbona ngabona into kakhulu mangiqala bawufaka umuthi kuphi awu maka nisherile nabo makhelwane imali yakho yamalobolo ngabanika half ubanike malini makhelwane so nisenine esikhathi esingakanani niyenza lento yokuyenza ibusiness ngemali yamalobolo zamadoda senesikhathi esingakanani yenza ibusiness ngemali zamadoda zamalobolo hello I am so super excited to be here excited about a new episode of Culture today and that's the Dr. Power Street Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for tuning in. Without forgetting waiting batho ba holo le subscribe le share video tsa rona batho ba holo ke le jodi se ka go Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #baby mothomolo le se ka le bala no latella batho ba holo ko Facebook ke Lady Blue baby setting na ka jone batho ba holo ke ngole ke family ya ngwenya mona ke tsamaya le mothomolo mona le mshana wa hae so ke batlo rena a ihlalose ho lona hantle le tlo kgona ho understand o tsamaya le mang o hlobane jwang lena mohlomong taba e betere ha etswa monga yona muntu omtala kunjani Ngikona bantu abamnjani ngiyaphela muntu omdala bengisacela nje uzibike wena lana utshela ama viewers we Street Journal ukuthi wena ubabani nokuthi lihlobana kanjani ungwenya mina umuntu manje lo mfana wami lona umntakadade wethu hambile ngamlobolela kwaSibili kwaGumede ababa ngabingange amanhlathe babuya ngenkomo muntu omdala semase ngifika lena ngilanda izinkomo ngathola ukuthi abasekho abafuna ke nje baningisizane ne baze ngabathola lapha kucashe kwenye indlu okay so muntu omdala nawe my brother umalume uhambile wayokulobolela then ithe maniceda ukulobola kwayenzakalani ngibuze wena as umloboli ichema sesiceda ukulobola and then ubusuku wakhona akasekho makudi then mangizama ku WhatsAppela noma ngithi ngiyafuna ngithola ukuthi ayisasebenzi ifoni so izoceda ulobolela msadi wa hawo oceda umuntu etsa mahadi ebanyamela ning same day how oceda utsa mahadi the following day akere namhlanje bisilobola ngithi yes okay kwaba nalocimbi lo alright then the following day wanyamalala umuntu makanyamalala unyamalala kwakho ngoba kunyamalala njani since aphumile nje athi uya esalute hayi sengisho ukuthi ngiya-understand ngoba kunyamalalo njani wakublocka mhlawumbe wayenzani ufuna ukuthi ama-viewers understand ngoba wena besungitshelile ku-email ublocke ama-WhatsApp ama-phone call noma utshintshe uze wathayo kuyakuba ngitrayile mangifika lo muntu lo akahlali khona okay so umuntu omdala ngiya-understand i-frustration yakho manje ubani kuyabona frustrated and especially ke tšhelete yago batho ba bagolo ntho e tselang mona kore ke malume le mshana ba hae ba tsamaile ba lolobola girlfriend ya motho mogolo mona e selling mosadi ba montsheditse mahadi itse ba tsama ba fitla mo ba thola go so tshong tlhukego e wrong le batho bo ha ba tsebe ne ba lobola jwang because of bare itse ba fitla mo ba ntshitse mahadi the following day ha sa o blockile ha sa aya lo checka msadi ha sa leyo tshelo gona re Street Journal ke re tse ba re tsa dintho di etsale ke make ile surely crew ya ka re ga mothola mothona so umuntu omdala sesimtholile ukuthi uhlala kuphi malume simtholile ukuthi uhlala kuphi ngimthole ukuthi uhlala kuphi ya sengisho ukuthi thina sikutholelene sikutholelene umakoti lo ongumgulu ukuthi obaleke ngemali yomshana wakho ngabonga kakhulu masingaba nje siyombona ukuthi uhlala kuphi lengibonisene lapha hlala khona okay because anekile ngolila ngalesikhathi lesangibhala ngifaka i-complaint yami lapha besilobola khona akusukubo
Yiyo into eyangicasula kakhulu kufanele ngimtshele umalume angathi mina ngidlala ngenkomo zakhe. Okay Muthomulu, so uma ngithelithe bukayi? 15,000. Oh bekuyi 15,000. Okay unomuntu obesika 15,000 yebesalanya mix. So bathu babahulu kobani beningazi ukuthi uhlala kuphi lo muntu thina si street channel nize nasendela lezi zinto besizicelile siyabonga and simtholile lo muntu manje bengicela ukuthi nje rikene lana. Yeah, bengicela ukuthi nje singene kulo muzi lona njengoba nginilethe lana ngathi ozani somalana so ukuthi nje bese sitholile ukuthi uhlala kuphi san investigate abantu abadala. Ngabonga kakhulu mase ngihamba songena khona siqonise khona nomthole khona. Nice. Ngiyithenge. Yeah, abantu abadala mina ngiyaxolisa lezi zinto zibhlungu. Nami ngiyafuna ukuthi abantu nje Nkosi yami bayenze. Batuthala lamhla. Ba investigate like ipha kunakho uyazi ukuthi ihlalaphi ikuyazisa abazali nani ngoba lezi zinto abantu bakhohlakele shema. Njengoba nisho ukuthi la bekahlala khona mina bengicamba ukuthi ububo vele sinesikhathi mhlambe boma 8 months wonke sisonke kumnandi manje simka umlobola after 8 months. Yeah, after 8 months. Asanga manje bahambe bahlala njalo labantwana nabo. Manje ngabe ngayikhipha yamalobola. Bathala ngakuba sibonza bathala khona. Badlale ngani umuntu? Bathala ngathi mama senza ngathi asiphathange emakhanda. Konje last time singene ngapi? Gogo. Sikhulekile ekhaya. Gogo, ene bayakhuluma. Ubani? Sikhulekile ekhaya. Sanibona? Unjani? Ngiyaphila. Yebo. Angazi umuntu omdala. Kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila, thank you. My brother, yibo, niyabazi abantu Umankoti lo? My brother tobuwe Mthomulu usenbuwe. Umankoti wena? Kiyena na mara ke motho wa tsena. Mara ke family ke. Family yakhe lo. Ayo, wena ufuna nini? Ufuna nini la? Awu mama wazi ukuphusiswa wakho. Hayibo. Bekakhona lo mangilobola lo. Hayibo. Wena ufuna lo ubekwa yini la? Nina ningabobani? Singabantu be street journal lana umuntu omdala wale ibhlo okhulumayo so nje besicela nje ukusitshela ukuthi usisi wakho kuphi ngithi nawo bokhona ngeday yamalobolo. Yeah, akekho usisi. So kushuthi nawo bokhona ngeday. Wena yeke lokuthenga ngithi sifuna usisi wakho yazi ukuthi usisi wakho. Asifuna ukuza namaphoyisa yazi ukuthi usisi wakho. Kanti ukhona amasilobola ngithi washo yena ukuthi usisi wakho. Phela asidlali lana. Angizelanga ngani nje usisi yabona. Sacela ukumbheka. Sisi. Why uthi awumazi kanti amazi? Ungulu. Waza sisi. Uye lo. Wosala kanti ukufuna. Uye lo. Which awful babalini. My sisters. Angabantu cabana lilona kupalibuleng please. Kikupalibuleng munyako please. Uye lo. Awusi. Azola ngizodlala lana kuphula ngoba lo mnyango Awukahleke emakoti ngibone kanti. Cela uvule ngizokubona. Bula umnyango. Asifuna ukuphula umnyango. Yini lo ukufuna? Hawu, angithi yazi ukuthi wenzeni? Ungamtsheli futhi akavula umnyango oqala. Vula umnyango. Sibakangwenya sibakamtimande mntana uyabazi bantu bakangwenya. Yo nekati lapha empeteni Nkosi yami ize yangibheka kabuhlungu ngiyayisaba. Oh baba. Athi sibani mntana. Yo. Hawu. Makoti wami. Angithi usisi wakho. Makoti wami. Atshela Kuleni ngifuna waza ngapha. Waza ngapha zokhuluma. Waza ngapha makoti wami. Waza ngapha. Nisithole kanjani? Waza ngapha. Baba ulwait. Waza ngapha. Wangusivala ngeduku. Na uye lo. Letha bakhiphela amalobolo bosivala ngeduku. Wenze njani? Musukuma Bakhiphela amalobolo uyanyamela kanti wayenza kanjani? Wayihambeni baleka makoti. Cela mina. My brother ungamlimazi. My sis, azelanga uzokulimaza or azelanga uzowenza next. Ngicela nje na ube neqiniso. Ngoba lalela. Ngoba umalume umuntu izana amakhamera. Siza namakhamera ngihamba ngemali. Uyamdelela.
Ukhuluna kungakhipha imali. Silalela ke asebenza. Uyasifihla ngiyabona ukuthi uyasifihla. Vele mawunkulu ukuthi ngiyacela ke. Lalela ke my sister. Uthi thina size namakhamera bofuna ukusize ngani? Yena wayemela zona amakhamera Bof angithi hayi bekazikiphi. Ikuphi kini ngoba uqamba manga. Uqamba manga wathi bakulobele endlini ekungase yakini. Ngowenza kanjalo. Kini kuphi? Ngoba uhlala la. Uyasenzeni sisi lo uqasha abantu wathi ifamily yakhe. Uqasha abantu lo wathi ifamily yakhe. Uyenza islim manje. Nimeke yini into niyenza? Hawu, ulopha abantu wena. Senzeni thina. Bathi baba ukuba yo kihlabeki kuba letho lalela sisane bantu abadala mkhulu ngiyacela mamela asifuna ukuthi silwisane ngoba sihamba nomuntu omdala nibhekile sihamba nobaba la umuntu wemiriri emiputswa and kumele li understand ukuthi baba hana le miriri emiputswa omuhulu wami tshantse respect mthumbu Ilokho wena umanga akho expect umangweni ngizeke blue and obatla uthi ba ini ungena ngingena wa ungena waye kusisa ukuthi ungangitshela ukuthi ngena khona ngena kuphela wena kuphi unayo imali abantu mhlawumbe uzabhatalela ngoba ukhuluma kakhulu shuthi wewe 15000 ngoba uvesane nje umphahlazele imali encane so imali khona ngithi la njengoba besilobola ngithi baphela abantu vele kusekhaya esibukeni sekhaya wanjani mamlo ngiyangangithuli okay wenze njani and the following day wesiphathi masiqeda ukukhipha imali the following day ansekho kanjani noma sisi wena dala ngibona ukuthi right ngikupa ukwale mulomo wawo uthuli umukuluku wena ungendawo wena uwest ngiyangena angikwazi nakukhona ukukhuluma my brother kubenza umsebenzi wakhe kuba uthose volume Muntu omdala ngicela uyehlisa kancane musisi wami ungafuni ukuthi le case lena kube into too much ngize lana angizelanga ukuzolwa ngize futhi nangenhlonipho sisi wami why wena ithi mabaceda ukukhiphela amalobolo kusasa kwakhona wavenisha and into engifuna ukukubuza wena wawuqambe amanga wathi esibukeni ngukini ngoba thina si street journals investigative sathola ukuthi uhlala la wayenza abantu abadala ilima kushuthi wena uyenza ibusiness nemali yamalobolo usile umkhwa hawo esibukeni kukithi nje nala kusekhaya shame iphi family yakho ke ngoba ayikho into engayazi ngakho usisi wami abantu abadala bakuphi laba bebaqhaphile lethamba khipha laba bebakhona uthi abantu bakini bashonile kodwa laba bebakhona lethamba khipha lamalobolo bakuphi udlale ngabantu abadala wena uskema abantu abadala hayi ngibaskema uyenzani if ungabaskema uzivala ngeduku ababekaphi lapha kanti mangiyokulobola mina yazi into ebuhlungu ngiyokutshela mina naye sathembisana wathi ufuna ukubuyela esikolweni yes ngangabi nenkinga ngoba vele ngumuntu wamaphisi job ukuthi nokubhadala kahle yabo uyayazi nebudget yami kodwa manje ngendaba le ayenzile mina sengimoshele nje isikhathi sonke angazi nokuthi ngaqala ngokuthini kuye mangembona nje nyanyanya sengathi yazi lo zobothwa mhlanje zobothwa Angela manga nje zobothwa mhlanje sisi ngicela ukukhuluma iqiniso okay phela asikudala mamela ukhuluma nami ke usona 8 months okay iqinisa ngeke ngibulawe ngeke uboshiswa ukhuluma nje iqinisa kahle kahle kume nje iqinisa usona 8 months bakukhiphela amalobolo uvenishile uthi maka wena abazali bakho kudala bashona ikuphi leyo family leyo wena noma into yakho obuphila ngayo lalela labo bantu bebakhona lethamba bakukhiphela amalobolo ubaqashile yini boqasha abantu Boqasha abantu ukuthi baphethele ngathi abazali bakho ngalanga lakho lamalobolo baba umakhelwane ungani wathi kimi abakenda abantu lapha ukeni iphi manje imali
Sidlile. Nidle ngani nayenzani ngathi? Thengile ukubona. Thengile konke la endlini. Kuhle. Mara nisherile nabo makhelwane imali yakho yamalobolo. Ngabanika half bona. Ubanike malini? Banike 13. Ubanike 13. ngiyafuna amabheka. Wena wathatha 2000. Azophuma kanjani? Sisi, uthatha 2000. Yebo. Wabapha 13000. Ore batho ba bolo kimi nokusathi bingimethe. Uthi ufuna ukubuyela esikolweni? Mshana wami ubuyisele esikolweni kanti uthi ugebengu. Ngizange ngiyise esikoleni. Sisi, le mali bekuyi 15000 wabapha 13000. into ongenze yona nyokutshela Enye ngishontsapha imali wemaphonisa. sisakhulumisana Base bayamhopa umakoti yakanje Nkosi yami. iyabheda wena wathi ifamily yakho ile esibukeni ne Unkambamanga benze. kanti unkambela manga Abomakhelwane. mase ngibuza ukuthi iphi imali yami ungikhomba ngokuthi uthenge ini kunani ungangitshela Khona manje ngizengilanda abantu bomshini bazofika lapha ngizofunana nawe. ngoba uyazi ukuthi ngiright for wena Sisikhuluma. Amaphoyisa Hayi ayeza. usiswa kwenu ukhuluma Angithi uyazi ukuthi kakhulu. ngiright for wena kunani ungangitshelanga ungicela Ayiphumi iqiniso, ayiphumi iqiniso. Wena lejele phakathi emntwana. Ngizoboshwa phela nina nithi. Ene le record yesoyibonisa amaphoyisa. Shuthi nina nenza ibusiness. Shuthi nina. Okay, bantu abadala ngithuleni. Shuthi nina abantu abadala baniyenza ibusiness. Wathi ungafonela. Ngokuthi niscam abantu. Angithi Mana ngicela ngicela ukukhuluma iqiniso ke mina ngicela ukukhuluma iqiniso. Yokwenze ngiyicela ngiyithanda. Thina siyintandani thina asinabo abazali bethu bashona 7 years ago so siphila kanje siqala abantu imali zawo zamalobolo. Senilobolo kangaki? Nadla imali zamadoda kanti niyababaleka mabacethe ukumkhiphela amalobolo. sebayi4 Senidla amalobolo ayi4. Abokuqala bebabhadele malini for amalobolo? abokucala bakhipha 30 abanye balibele bakhipha ama20 ningitshela yini into ningitshela yona siphila kanje Iyenzani le mali? sinabantwana kumele sibawonke awungitshelanga sinayo Iyenzani le mali lena na? futhi angimangaza Ngoba nikhuluma ngeyitulo. Ngoba i-government iyayikhipha imali. Mara ngibona itulo eziblack. Ngaleyo mali leyo amalobolo enidlayo ngibona itulo eziblack Nkosi yami. Niyenza angithi phela labantu laba esebenza nabo kumele sibanikeze enye imali abantu bona bemikhulu ukuthi abantu la. abekho Manje anyukulwisi man sisi Sisi, niba nemali anize ugqoke nangeduku ingandi. ngifuna ukuthi angithi siphinde sibhadale phela labantu laba kumele sibabhadale Hathe mkhonyana. Hathe mshana. Sisi lalela ke manidla imali lezi abantu kanje uthi ubhuti beka nijole 8 months okukhiphela amalobolo beka kushaya kwenza mina ngi-understand kanti nithini already niqamba manga kanje kwenzakalani ubhuti lona sina leyo nyaka leyo sizwana mina naye and then makumele ukuthi akhipha amalobolo ngabiza usisi wami nabomakhelwane ngathi abazali bami wayenza bomakhelwane bakho ukuthi kube ngathi abazali bakho ngenyanga lakho lamalobolo kanti bowazi ukuthi abazali bakho bashona sangamtshela iqiniso mabaqedile labo makhelwane bakushekela malini ku 15000 yakho yamalobolo ungacamba manga ngami ungathi mina benyukushaya ngoba wena wathi yini i-ex yakho yiyo beyukukhahlela mina ngakuphatha kahle wajabula yingakho umdecide ukuthi nyukulobole angithi manje kunani manje socamba manga wenze njani wena bongamthandi lo bhuti ma angazi ukuthi ngithini uyazi ufuna inhliziyo yami Mayibhakala wait kuthi bheta kabi Miyekele So sisi mawuceda wabiza bomakhelwane So nisenini esikhathi esingakanani niyenza lento yokuyenza ibusiness ngemali yamalobolo zamadoda Ukhuluma iqiniso. Seninesikhathi esingakanani yenza ibusiness ngemali zamadoda zamalobolo Ngicela iqiniso. 5 years manje Unawe Ene naso bokhuluma kakhulu umgulu ukuthi omncane Yenze kuphi nabo? That's why mawuthi mangifika la ungibuza ukuthi ngibuzelani ungitshela wena ukhuluma nami kahle kushuthi wena ke uyimaster yakho ake wena uke washada usizwa konje kuphela ohlezi abani alobolwa then nidla imali
Yeah. So wena sisa kungibuza ukuthi why wena konke ngoba ni group nibaningi why wena kuphela yini uyenza emadodeni ukuze bagcine bathi kuwe ithi sikukhiphela imali yamalobolo because of uthi wena uyenza ibusiness kusuka kwenzwa yini lokho iwe ubayenzani ukuze balobolo wena kuphela manenza le business yenu hayi usisi wakho hayi abomakhelwane yini strategy sakho so ngibanika uthando nokulala uyalala nabo ma nesex uyababa bonke abantu hambanika uthando wena nesex beka kupha umuntu omdala ngiyaxolisa maka mina ngithanda ukubuza into le wengakhona ngiyaxolisa inkosi yasekamreni vele besingena ingakho ngidecide wena yini into enza ukuthi umthande usisi hayi ithe mangimbona ngabona intokazi enhle kakhulu mangiqala bawufaka umuthi kuphi hawu ufaka umuthi kuphi ukumaka ngathi ukhombe ikuku angazi ukuthi bawuthi ufaka kuphi mayisisa nazi nithi nifaka umuthi ekukwini ufaka kuphi sifaka phambili phambili kuphi sifaka phambili ukuthi sidonsa amadoda phambili kuphi sisi la ekukwini nufaka kanjani loyo muthi ngifuna ukunderstand ngoba nami umuntu wesimami mhlawumbe ngifuna ukunderstand nufaka kanjani kunomuthi esugcobayo ngaphansi nugcoba kanjani ngendwangu sisi nufaka kuphi ngaphakathi elisube ngokulenza kanjani nuthatha lo muntu siyawugcobisa sofana ngaphansi nuthatha kuphi imaqala nuthatha lo muthi nufake ngendwangu ngaphakathi angifuni ukunderstand kiyo muthi niyawuhwahla lo muthi bese nufake ekukwini khomboza sufake la ngaphansi bese le ndwangu le ingene ekukwini wena uncane kanti ulo muthi anizobhlungu ekukwini mawufake umuthi nendwangu kahle kahle bongiloya wena bazokumnandi kakhulu yingakho so let's young umuntu wesilisa makabhizi ngaloya loya awuzifunu isuke imbambile beni ulanda kuyiphi inyanga lo muthi igama lawo bani ukhuluma ngezo manje sitshele ubheka mina ngedwa inyanga ubheka mina ngedwa sisi kubalula ukuthi batho ba baholo awusikiyo a re yena a etse business ya o tshwara banna hore ba montshetse mahadi a qetile batampe a go nka lesela ha qeta o nka lesela a gona le setlhare se seng se ba se tshasang mo leseleng ha qeta o se kena ka mohare ha ka kutlwe hae a sise ko godimo wena ha o le motho wa ntata ntse go bala lena o tlo utlwa monate kanti no o utlwa mothi o utlwa setlhare ka mohare yo muntu omdala vele phela amadoda izinja yebo so manje lento ayibalimazi bayizinja ngibona vele siyenze lento esiyenzayo ukuthi nini sishintshe sibathintshe izinja ngempela uba ninja thinta siswami manje vele angithi ngasiloya la wait kahle makoti baba ungasabiza mthakathi so manje amadoda izinja okay ufuna ukunderstand something nike ngahlangana namadoda njani mina asihlukumezayo bewasishaya kuze nicabangele business yokuscama abantu besilisa ukuthi nizothi mabanilobola nithathe le mali nicabangiswe yini enenjani nini besifuna ukuziphilisa nathi sifune namanye amantombazana yeah nayicabanga ithi maniplana nathi kumele nenze izinja ayilama extra wakho lawa le bakakukhahlela before hlangana nami yizo izinja ngoba bewakukhahlela njalo wait my sister wait bakubonile ukuthi umsana wami olungile kanjani nami ngithatha ngiyokukhahlela bakubonile ukuthi uyidoti so bosisi nayicabanga le business yanisebenzela for 5 years kanti kuzofika ublue ne street journal wazophihlisa lemigulu ukuthi leni yenza waze bani nginimoshela mina nginimoshela anginqadile ngeke nisakhona ukufaka indwangu ngapha umsebenzi anyeke nisafaka indwangu umsebenzi maka ke niskemela bobhute nababa baningi abanye ngiyathola ukuthi banibonile okay bosisi bamlalelani mina angithathi conclusion kaningi especially makwenza ngala ngizele imali yami la umuntu omdala ngisana ndaba nani umuntu omdala mina ngizele imali yami la angisana ndaba nalabantu ngikubangitshela ikuphi hayi no wait anyeke size ngathi umuntu omdala lalela nawe sisi utwamlalela nje usukuzalana muthomulo mamela angisanifuni my brother listen khumbula ukuthi lento asiyenzeli wena kuphela usayifuna uku-right asenzeli wena kuphela senzela namanye amadoda azofuna ukuthi babalobolo kanti labo sisa ama-scam yabo so sengenzela ukuthi if omunye indoda ibabhekile izitshela ukuthi bona batshentshile ufuna ukubalobola azi ukuthi imigulu ukuthi abafazi ngoba bazowenzani bazolotsholwa mabaqeda ukulotsholwa kanjalo badla imali yakho ezumuntu wesidoda bahambe so batho babahulu naki so face kalona kibatla batho ba mothomulo kancane kibatla batho ba kaofela ba lesebetsang le bona etlo re pele ga se ke tlo getsa condition ke kwana le tlo mpontsha bona batho ba tlo ba ba samana abantwana laba
ke batla o tseba mo anyeke khona ukubakhipha so i-15,000 mutsho umuntu awusebatla angithi lo uyasebenza lo ngokuskema abantu ngemshado makahamba aphinda yenza lento ayenze kumina hayi sebambonile kuyafana anyeke yona lento yenze kimi hamba uyoyenza kwabanye ukuthi makwami isimali batho ba baholo Uzobulobola kahle uyavuma nabakini kanti uzanobugebengu ngikuba olethule basibona ngoba mina angiforce bantu ngiyabanceda ene uma ibhala uthi akafuni ukunibophisa but into afuna ukuyenza ujabulile ngoba nizoba exposed and abantu besilisa bazonibona ukuthi ngimikulu ukuthi mina bengifuna ukuthi nje nibophiswe niye ejeli kuri le hoba le tronkong kuri ya le hobale but then my brother o wasaking blue no mina ngifuna ukubabophisa uthi akasayifuni leyo mali but mina ngithi sebanibonile anyeke lisakhona ukuchubeka ngale business ngoba manizoyenza nizothola abanye abantu abadangerous abazonibulala uyacabangela ngoba uke wakuthanda lo that's why ngingabophisa uthi akasayifuni 15,000 yakhe mina uyafana sisi noma ungabiza amaphoyisa basebenza nawo la maphoyisa lawo basebenza namaphoyisa awubona abathuku nokuthuka uma ukhuluma ngamaphoyisa usho ukuthi badla nabo ngidla namaphoyisa ninalo sisi lutho ingakho ukuthi akasayifuni nale mali ngoba badla nabo la maphoyisa yini futhi ngizobonisa ukuthi mina ngidla namaphoyisa ngizofuna ukunibonisa khuluma iqiniso akhulume ukuthi sidla namaphoyisa yazi ukuthi akusasizi ngalutho mina ngiyahamba Malone sami sibayeke labantu ngoba kuyefana angeke sisayithola mina ngicela nistopele into leyenza izonibulala ngeke baboshe mkhulu badla nawo amaphoyisa ngcono sami sibayekele ngcono ukuthi abantu bazobabona ukuthi okay batho ba baholo wa mamelang if wena ka hore nna mona ke tlile ka tlo thusa ka my brother ke tlile ka tlo thusa my brother ene ke ngolese ke my brother o yena ha sa ibatla chelete ena o re blue mina ngisayifuni ngoba jaba sanayo ni right sengitholile iqiniso but wena if one of like the guys mona bawukile ngwanithetha mahali awujathelete ene senza Bathi ngabotsotsi man Sendibala mo inbox awutsho lady awu umuthi ngoba kutho lo hambani ningayeki isimo sinenza ukuthi ngiphile kanje so wena umuntu ungeyicha ngeselimela isimo sinenze kanje yazi ma amani ngiziphatha kasayifuni ku right mara into engizoyisho kulabo abanye ababaskemile if bayangibukela and ebudala babafuna ningasabi ukusho ukuthi Blue Rithuse if sensana ubatho babulela case wena momo hayi wabatseba and bakile ba uskema cheleta wamahadi inbox emokapa emailele ko Street Journal 58 Lady Blue ka make sure ga qhubeka ka case ubani my brother with a blue naksa batla qhubeka ka yona ke sharp hopula ngari deal le situation ka tsile tshwanang and nna ke no foster my brother ke babophise yabona my brother as long as uyenze wena decision lipilo ya akubatho babophisa sharp but kulaba abanye ababaskemile if wena batla babophisa Lady Blue teng ke la rata ka fela batho ba holo erekisa mele mothomulo la bona mothomulo o ihuletse ka montse re emisa ka maoto ke batla fela re mkene kokolo ing ka pele a kene ke la rata ka fela ona le mathata so o ska le bala fela go email la ko streetjournal58@gmail.com ke la rata ka fela guys and now see you next episode yes bye 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 Bakulu